mgeni nyumbani kwangu. Mume wangu kule alikuwa kazini. Mgeni huyo akajitambulisha kuwa yeye ni dada wa mume wangu, na kwamba anatokea nyumbani kwa wazazi wake vijijini. Nikamukaribisha bila shaka yoyote mama, nikamupikia chai na chakula, nikamupa wiki yangu, nikamukaribisha bila shaka yoyote mama, nikamupikia chai na chakula, nikamupa wiki yangu. Mume wangu alipotoka kazini, nikamwelezea mambo yote mama, na hivyo akakubali kwamba ni dada yake ambaye amezaliwa tumbo moja. Basi tukaendelea kuishi kama vile mtu na wiki yake ndani ya nyumba, bila matatizo yoyote mama. Kumbe nilikuwa nakula na nyoka sikujua. Kumbe nilikuwa nakula na nyoka sikujua. Nakula na nyoka sikujua. Kumbe nilikuwa nakula na nyoka sikujua. Nimemkaribisha nyoka kumbe nimemkaribisha nyoka kumbe nimemkaribisha nyoka Salima nilizania wiki yangu, kumbe ni mke mwenzangu mama, kumbe ni mke mwenzangu mama. Kumbe nimemkaribisha nyoka kumbe nimemkaribisha nyoka Salima nilizania wiki yangu, kumbe ni mke mwenzangu mama, kumbe ni mke mwenzangu mama. Mangala, 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 hey, hey.